Mahilig ka kadi nga mga antitupig. Tiya tupig ket dati nga salang maramanan no panawen ti Paskwa. Ngem kadagito nga panawen all seasonen ti panakaraman ti tupig. Agsipot adun ta ginaldaw nga arami ti tupig. Kas iti ili asarat dingras ken kurimaw. Ngem amuyo kadi nga iti ili nga asarat saan dapat nga biniliwan ti templada. Langakin angot na pailaeng makita mo nga nakaim-imas tupig aglalo nuramanan. Ti sarat apo ket saan pay nga nagbaliw datoy templada iti tupig nga iti agdamak ket daywen dagitay turista kastameten dagitay mahilig nga mangan iti tupig ta all season tinda panagaramit iti tupig. Iti makinuman datoy paraaramid original paraaramid iti tupig nga ni manang Nelly Rasalan. Mang Nelly, kumusta mo dati ko datoy panagaramit iti tupig? Okay mo lang, sir. So, hampay nagbaliw datoy templato seafood iti? Hampay, sir. Iso lang iso, sir, kasi dapat ada sukat-sukat na latatap no agpaparis di templana, sir. So, kapisado yun datoy templayo? One, sir. Ano may di kung ang ramen datoy nga tupig? Timang paimas? Tay lade na, sir. Latik. Ladek. One, sir. Buko. Buko. Api datoy koyo tubig yukit pa talaga nga hangan na lanit. Kasang na magano matunon? One, sir, at DJ lang lana na ti mang pasar, mang palani. Labasi. Iti may sangal daw, manumit iti maaramid yo, maluto yo? Walang, sir, mga talusalop lang, sir. Talusalop? One, sir. Malakla ko yung amin datoy? One, sir, kasi napigis. So sinumit, dagit tayo may gatang iti aramid yo? Kaadwan na dagitay taga sa baling nga lugar, sir. Tapno umay damot ramanan ti no kasano ti raman ti tupig, sir. Aglalalo dagitay mapan abroad, sir. Iso dumagas dano ka, sir. Makalawas, sir. No 3 days, sir, gagangay lang dito pinagtangken na, sir. Ngam no kwanton mayap makalawas no ka, sir. Ngam no mairep nabaybayag pa lang no kwati kwan, sir. Panakaperdina. Anak nagdumaan ti tubig ti sarat, kin tubig ti dingras, kin ije korimaw. Jaman na mo, sir, idi makikong contest kami, sir, dakamti ka na yun ng mga atiw. Di ka imas ti loto yo. Siguro, sir. So, tagalat ti pararamid no ka para templa? One, sir. Ano yung insyert ti sabalin? Haan, sir. Sikreto? Sikreto, sir. Ano, dito yung namanam iti lulang mo, kabagyam? Namanak ti katugangat, sir. So, yung tuloy mo? Tuloy ko, sir. Kasi naman iti kinadaktil dito yung kinapatig dito nagaramit ti tupig? Napatig dito, sir. At isip pangalaan mi amin ti agserbikan, isip pinagpapaadal ko dito anak ko, sir. Napaadal ka, tigabo lang iti tupig? Sir. Doon naman pinapagadal yun, misis? Napaadal ko amin anak ko nga talon, sir. Talo, professional da aminan? One, sir. Mga narigat ito nga trabaho? Haamot, sir. Alis to lang no gagangaya no kaya mo tag sursuro, sir, alis to. Ano oras kino ko nga kuan nga agiri nga agpreparar iti aramiden nyo? Alas 6, sir. Alas 5 dapat nakagamay kan, sir. Alas 6 iso agluto kam no kan, sir. Ano oras ba ko nga makaluto kayon, makalako kayon? Pasare alas 5, sir. Alas 4. Kas sir. So dati talo-salop? Malako yung amin? One, sir. Baka kurkurang pay. No, ado order, sir, iso agkurang. Iti pa nagtuno, manumet nukot kabayag na, mga minutos? Mga 30 minutes, sir. 30 minutes? One, sir. So, ano pagalasin nga naimas di lutunan? No, ag-brown nun, sir. Kasi, sir, no? No, ag-brown deti, bagas nun, sir. Iso na luton. But no more than 30 minutes, makset met. Una, sir, no hamuunay nga balibaliktadin, sir, makset. Ay, ada teknik natin, baliktad ka. Kanayo mo nga balibaliktadin. Dapat naliptak di para tono. One, sir. Dati, sir, ni para tono. Kaya nga nagtono? Ni Manang Nelly Rasalan, kit hindi mamat makinuman, dati kalalingan nga agbaliktad, nagtono. At nagamutayin ading ko? G, sir. Ha? Mel G. Mel G, sir. Mel G. So na-practice mo dati ko panagtono.
Well, sir, nabayagak may tagdondonon. Dapat naliptak dati ima, kinmata. Well na, sir. Siyempre, no, ang walisan, sir, kay Makset. Makset. Well, So, tigadahan ka mabanog. amamot, sir, ah. Mama. Kim na-enjoy. Well, sir. Okay, kasta po ti panibaliktad na makas makita kit talagang sa gesain na nga baliktaden makita met dot ano pag ilasin naman ko nga tono no te hamong Ex lang medyo agpamendo ko dati, ano na, sir. Di ex lang busog. busog no kwan hindi ka kastang nalinay kada naluton yung hampay naluto Kaya sampai, sir, hamo pa dadawin. dawen. Okay, kasto apo ati panagatuno dagiti taga atuno iti Sarat Ilocos Norte kas makita dati langana po ket nakaim imas iti langana. This is Ilocos News Online.